bata ni gilindo ni lambar bata but kinom tre kam balang ru ke lambar barha kata ka kom nim ju kio kada nim ju ya kada ni yaine na kan sim ju ji shakri ya ule ha ka chim ko churi Next arpun reutre uluber arja arpu ar la penoi ke jingpen thamai ki nongkit kam jog Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Habyanki Hall Parish Cathedral. Hagari ngi la wan bania ship mentari ki samla jog ki nyotli ki zone jong SACYM haringkat ke jinga don lang ki dekat ke senjuk kirang bas Catholic ki bala penya ya kani election. Tak jinga senran ba jingger khu jong ki arngot ki kpaman sim i Father Richard Majau Vicar General ke Shillong Archdiocese i Father James Shilla i bolong i Diocesan Youth Director jong ki samla. Habakran hakani kesngi i Father Richard Majau ilaya ro iki samla ki balawan syakmat ban ket i kalingkor ban penya i kam syakri ya kabalang ila ongru bahaka kam syakri ya ublai dan bajab dan barem dan bahyar kerdan bat dan bakiu kerdan Henry ke jingket kaya pher na kowe ka kam syakawai pan da ke jing don jongki ni ki samla ka longru ke jingkerman ya kabalang kubo ibi sajisi samla biye hangi iduk ka ki bakki kabalang nim ju job nim ju re nim ju kio kedan bat nim ju ya kedan jadi kemen sim jo keji shakri berbol haki kamen sim haki kamala tekum ta tani zakon lo yigini berkemau kalau hak ka ko ba ni haki kamala kede hol keji ke pher keji haki kam ke woni ni bat ke pher ni ke kam shakri play kede tangkui ada bisa shakri hak kedua kedan ke kam shakri play kede tangkui kedan tekum ta yen i president i bala job kita taruh kita kontes di bala job di sama Alvin Samuel KarnoIsta sama nouveau nata vice president i bala job di Piston El General Secretary di Jeremy Harvey. Kami kerja job jangan boleh atau lepas boleh kerja lepas boleh. Dari dalam lagi dapat ikut beberapa juga saya lese andon kita kan sekarang. Ini seluruh banyak ini kontrak buat job ini. Tapi sih beri kamu jangan bergerak. Yuk istilah. Ay jemput berpang ya baru kebetulan kita sini jadi kebakan bangsa ya diwadi jengin pada jebres iba juga dalam iman kuat lagi berapa pihak sudah mah iba long pamusi iba ay jengut iba pencilur ini dari tanya nama dari kali kini memang bahasa kau iba pada itu di ini iba ya dari beli support pada ini dari beli ya gini kira mbak beda dengan itu kalau penyakit election kalau penyakit pendek berhenti mau election nambah hijau dengan kamu teman kampung sana kedai di baru berhenti kasih dalam sakit kabut nambah ini kamu teman samla berikut kejingin kum di samla kedai kenong government Henry Hautrai yang kini asal nak citi sekinong kolen kalau nong dapat katway kat kot dapat kendali. Dekora samla hakan ni kata dapat thamai tu minyak lamet berfungsi. Dalam Islam mengikum kinong nilam idam hakan kebentar bagi bakla sengobha penilam kalenti kebabaha bang ni kum kikun samla jong ka SSCYM ngindonnya kemensim ke jingnya teli ke jingi ie bat ke jing tien burom yau ble kubleshibur sama jadi Habakran hakan si Father James Shilla ilai ro yaki samla ki bakloi ban mi shakmat ban tre ka kam syakri ka balang ba ya kenturu ya barok ki samla bakin duai na ka benta kini ki noi lam bathmai jong ka seng samla bakin la ban ya lam ya barok ki samla ban tre sistem na ka benta ka balang bat ka buram jong blai ilai ro ru ik samla ba phai din haki khiat snam bala lek ilai thu bakanem ta ka dikasin ka baning kong bakajingbon jong ki samla ban ya sim benta ka jingjit yaki nong ket kam ka balang pat kani hi kapen i bakadon ke jing kermannya ka balang lingba ka jing seluruh ki samla ban mi syakmat ban tre na ka benta ka buram jong blai kebaar yang ini ban ai ke jing kublai ke bakar pang ya kinong ket kam ke batmai jungi ublai dalam rektar ban ni ngela duai u
ban yo kinong yalam ki ba ting rom yo blai ki ban sekri yo u ha ka commission ha ka ni diocese jungi ngangai ba kumba mukhi ki samla phila je ya kinong yalam jungi dwai nan bentar jungi ru ba kinong la ban ya shifrang ban yalam yelade ban yalam yangi ba di ki samla baro ka wei jungi Shillong Archdiocese show blai ni thak ti ka pam nan bentar jungi ru train ke jing suran bat kham tam ke jing not sinyang jong phi ya ka kam ke jong play ngim dei ban tu jing permen henry nang ya chaprang haki kam ke ba phidon la ke long haki zone la ke long haki parish level nang climb berbor ha ke jing yem jong phi u blame kan khu ke do ya ki kam ba ha ke jong phi nang nei shakmat kum jo ting a kwa ban pen pa ke jing so ye phi ba ro ki samla kadai ke sin ke bening kong kabangi yo shibon kinang yalam jungi ka contestant ke ba bon ba mentau senang kanega samai kabangi yo menta ngi I ya ke jing hem jong phi la mi shakmat menchua ngi ke mau ndon ban contest tang I wei apa khadu la shu job so menta ka kanti ban nyo kinang shi menta dreamwood sunwood sound tang ka wei la se ke ban armor kanega ban I bagi samla kila mi shakmat kilawan cakman minang day man pun klang shishu ya gani gaban sin ya ga deity jungi Kinongkit kam Pathamai juga Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Kilong, President Alwin Savio Kakungor, Vice President Samla Piston El Nongbri, General Secretary Isamla Chirili Karbikio, Joint Secretary Basil Linkoy, Finance Secretary Pensuk Lang Kriem, Assistant Finance Secretary Lucky Star Nongspung, Pastoral Secretary Rosita Jean Mary Karumnoy, Assistant Pastoral Secretary Pensngotenat Lang Renja, Sport Secretary Cliffwood Carboni, Assistant Sport Secretary Eric Wadri, Publicity Secretary First Lakupar Yaubor, Assistant Publicity Secretary Bitstar Korba, Education Secretary Sapilarisa Marbanyang, Assistant Education Secretary Betsaida Nongbri, Music Secretary Richard Lingdo, Assistant Music Secretary Kraus Savio Marbanyang, Chief Volunteer Secretary Frestar Wells Imle, Assistant Chief Volunteer Secretary Marshall Kharkungor, Social Cultural Secretary James Kharbuli, Assistant Social and Cultural Secretary Ronnie Kraubor Pengro. Ya kabangan pensekam ya kini ke kam jini baro pengemauan arpo saw trip pada April arpo teman kerja dan kasih dan selalu arja arpulai arja kerubun arja tiga ini sampai terkam jauh di kebodi kepertemuan desa sisi ni berpau di suhu di lain dan ini kebar ke boleh boleh sini saya sisi tu boleh mengumpuli kini teman boleh masuk dalam bor iki tinggi berpau di suhu di ya iki lambat dan kat ini kayak dibayi batai syari berpau ya. Lapun ko ikan jingjet ikinongkit kam Pathamai ke SACYM dak jingdwai kerku nai Father Richard Majau badi Father James Reshylah. Kini kun samla iin juni mana. Bagi jini junki yeme mereka balang. Bagi kita balang kini sak perempuan kedua dengan si junki. Kerku iki yang kisah junki. Kerku iki tu bah junki baro. Nipang kini lingba Chris utrai junki. Utrai undang peringkat lebih. Beli berbor baro. Ukba berkur baru si bukur un kerku ipi.